amashi menshi kuri babuji. Uzabaze twarihaye nitwisondeka, nawe bazakumvirire ntukisondeke. Uzabaze twarihaye nitwisondeka. Icara nicara bwose ariko ndarengana. Icara witonde, niba urengana turabimenya. Rwose mubyeyi mugerageze kunyumva. Witwa nde? Shinjitwa uko nitwaga. Witwaga nde? Nitwaga Bigeragezo. Usigaye witwa nde? Biragaragaza. Hari urwego rw'ubutegetsi wigeze waka uburenganzira bwo guhindura izina ryawe? Nta na rumwe. Ukomoka mu kihe gihugu? Ibihugu byinshi narabigenze. Ndakubaza aho wavukiye. Navukiye mama ari mu rugendo. Muzima cyangwa wasaze? Ntacyo ndwaye. Mbwira ubwenegihugu bwawe. Nduye yisi. Mvuka ibihugu byose. Iso ninde? Minshi. Nyoko ninde? Tabo. Ubwoko bwawe? Ngerageza amoko yose. Si ibyo nkubaza. Ndashaka kumenya ubwoko bwawe mu Kinyarwanda. Ndi umwirabura mu birabura. Ndi umwera mu bera. Ufunzwe kangahe? Sinigeze mfungwa kuko ndigeze mboneka. Uba warafungiwe iki? Nari ngurikiranyweho kuba inshuti y'amagini. Waba uzi umuntu witwa Nyangezi? Ndamuzi. Umuzi uti? Yitwaga Mugiraneza. Niwe wamuhaye imbunda yafatanywe? Simbihakana. Wari uyikuye he? Nari narayiguze n'abasanzura ba Shikaramu. Ngo waba ufite amahembe y'inzovu? Hari kera. Ukoresha ubuhanga bwo kubeshya bihanitse kugira ngo wibane. Arambeshera. Nibyo. Wahaye Nyangezi imbunda ku gahato kugira ngo uzajye ubone uko umwaka amafaranga. Nyangezi nibwo bimpamya. Ni ubwe. Yewe kugerageza abantu ni byiza. Urashaka kuvuga iki? Ibyo Nyangezi nzenza byose ndabyemeye. Ubu rero ngiye kugufunga. Ngo wamuhaye n'imashini ikora amafaranga? Ndayandi mahane ntera. Sinyira ibyo umaze kuvuga. Sinzi gusoma. Sinya. Ntacyo nari tutavuze. Ufunge Bigeragezo. Ntiwasohora Ibigeragezo. Nicyo nongeraho nta kindi. Ariko ubanza uwo musazi. Unyita uko ubishaka wanshikiriye. Ariko uzi ko ntegeka? Nta kindi ukora kirenze kumfunga. Nongere nkubaze, uri muzima? Ndi muzima rwose. Nagerageza abantu none ndababonye. Wagerageje bande? Abo nagerageze bari kungereza. Hari amasezerano se waba ufite nyina Nyangezi? Amasezerano akomeye cyane. Nkayahe? Mba Nyangezi iriya mbunda twari tumaze kwica umuntu. Tumwambuye amafaranga menshi. Nicyo ni icyaha cya kabiri? Mwamwiciye iki? Mwamwiciye he? Twamwiciye Bukavu mu ndambara ya Shikaramu. Amafaranga mwamwambuye mwayagize mute? Amwe ni yahaye Nyangezi. Hari nyahamwishwa wa Nyangezi witwaga Ndabamenye. Akaba yarihimbye Ndaherano. Uremera ko uzabashinja ibyo byaha? Ndaherano ararengana. Kubera iki? Muzahane Nyangezi. Fere Nyangezi yari yamusutse wamuherekeze kugura amahembe y'inzovu. Byarazi rero ko twagombaga kwica umuntu. Wasezeranye iki na Nyangezi mumaze kwica umuntu? Namuhariye amafaranga. Anyemerera ko igihe cyose nzaza mugeraho azaza mba umubare nshaka. Hanyuma se byagenze bite? Yamaze kuyashyikira aranyihisha. Yemera kuba mu ishyamba imyaka myinshi kugeza ubwo yahinduye izina. Nitumukurikiranaho ibyo byaha uzamushinja? Cyane rwose. Ngaho rero si. Murakoze. Wongere